bisi hapango joto samuk kai tunai joto nokono khakaham maya paro tamke borong bisinti sesung tini Tipra Idol season 2 tangnai bisio 1 pai thangka taklayo ketu otuo aini sraibu ajagao participate klaimangka. Hai jotano ani mung PlongSmaiti Reang ang dasda Ganjanpur North Tripura Khakomthai Parani hingke ang tabuk Rajarsi College of Poritongo first semester BSc Botany khaitongo hingke ang Tipra Idol top finalist. Ani hobbies hingke singing by dancing hainbagin ang tabuk rosabai betongo gan dosamnani ang onek chajago hingke dancing hingke ang cerai fru singing khaina sekang ang dance khayo support hingke ani ama babu duijon khayo cerai front shimi ani bong ni borokani ni support maya ka asuk jara de bosokai mangala khamu ang kokborok rosamnai rong bisingo hingke bai bupra shari ang ni chajago bini kaisa gan ani favorite hingke belai mojang jakhmani amu kisana rong henere khanadoan bwkhao kaisa changde belai khem changja chiniyo halogle kubui belai nai thongja jaduni ni khuriyo tongna ni muchungo ni ham jangmangai tongna ni muchungo. Ang Hindi singer Hindi Bollywood ni singer ni chajang mani ke Ma'am Shreya Ghoshal ni chajago नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई दीवानी हाँ दीवानी दीवानी हो गई मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई TTAADC hapangno belena hamai maya faro mate hai platform je pro mate hai platform Tipra Idol ate hai kaham rongno mane chini yord ni bagai khaima bagai ge amte omo khaije ge hangke jong chini talent no bajong buino phunuge mangala khamu oban gitar ang surnan hine paina mani ang music na saki charjago ang ringya phana ang gitar omo kaisa nakha ani jong rangro keringe jong je gitar katar paima ya phana ani babu je bomansa ano omo second hand phana omo gitar kaisa paina. And so